ketamtang taring ko at Trokarni litum kasongjir karditang lo Rosmi Terangpi langli bangke Malasi ME School Dolamara alang kodak si langli lo Charlie si alangli halabangso Arni ahempen dak Malasian Dolamaraan Ajir dinklui Christmas ningkan kini bahai kadog ya suti penapi lugu Charlie Panpura kewang hut alang litum rong isi don rap lo akong puson lo alang li men ke dilip rong par jalang li long motorcycle tangi thap dun pen Malasian Dolamaraan kewangi Panpura wang bom hut arni kelang nu lo kopai kelang nu lo si alang lipan culang rem det lo culang rem ancot kali alang lipan abang apran dar mud det lo kasi labang so asayang deng ke ilkuman medet nai utame citong nangkok lo potsi ningduk pik lo penan par ke iltum ningduk cepak langi athai tong tekhe ason situ asi alang litum lapuson kaprek injir mar ta pupu penang kasi ngilitum Karbiang Autonomous Council ahin pen tabang so asayang deng sailang nu klema bang pu ke dilip rong par alang li pan arono teng pen bisar si alang li pan mane apran ke abisaran ta yong si lang li daido pote capital punishment tapos on so adai ke pen munun pi bunong nu tami lasona sailang no ke kem ke pivir ji phanabang la so bisar si deng pon pure mesenji usi nilitum pada Karbiang Thomas Council Dr. Tulam Long hanga ke hai penilitum dak tum tim Karbiang Long duk kawi pentalitum opson si government phan law and order phan mane court phan nilitum son si chuning ri kangtung asi lapuson asai abang ke iltum khunang kok lo habit pen towar ta habit armu ta keceleng kompik ate ma tumchin lo borpung pulsi do lang litum hem pen te dak Malaysia man pute habit towar si habit towar penak matsi armu keceleng ke jitam ta phai kompek matsi ran ঘটনা ke the tame thekun long bang udane thi tame law and order tum alam thi ke peli pen prabjin ban ani sinini ang bong pen so matha bang pu phan nep ingnang pon the pot al tum ra churu pajir lo Sir, la tulang rem alam kilau sumar la arta gawi tan tulang rem penon bet kali sir. La ningkan isia prang la sumilar ong henti la pena prang dalap son dubong. Ida la law and order tum kan sai kita sudah gawi posil lapson na batai lapson tulang rem alam kilau lapson nang iklan sini tum tum sebut hanam tum kilo sir. labangel tum chini hurlo lapuson na sailang nu ke dake pilthe dang dadu pen bharata dang pilong tadu pen asam dang pilong tadu idum dak Karbiang Long ponchot kali ba surmila ronghang pipen non kepho alang litum anchot kali laso sailang nu ke laso nitum along tame arjulong lo boy pisi tame lapuson na sai ke pevede di fansi non government of India pen tame sodak pen sa bisar si ken ponsi ong lo pen te la sona bang pu bang pitum han no tum ta diman no la bang ke apran karnut bisar anda yong si alang tumolong adai do kok lo pote lan ana bisar si anai pusil tum penta law and order pen pende bisar bang fu tum han bang chudingri lo Kalau dalam kisah di covid atau umpan, dalam konsen tu pilih kira apa jadi sendiri. Karbi nilitum dak pen Karbiang Long Thomas Council pen oh dola mara pen non dak an kewan kepon labangso dead budi kepon kewan labangso labang so hmm, Karbiang Long Autonomous Council kan hmm. la ke provet asal pitadang nandun no kasi Dr. Tuliram Ronghang labang so siya relief anten lakni atangka iponiko lapen pini asal pi arideng karing tong pi piati deng lag si
pipon ekno la pen ke tarik ini lo pelan de militum ho karlitang rosmi terangpi labangso amoy dam la pen arong an sitame kalbiang autonomous constant kami hola so si local emisi pen se aku lagi si paisa ko tekan itu non dasemet ke proben lahai kado we asaya mo kaceklemi pan immediate bang lagi silo la pen lagi si bangke non tarik ini lo tempe local emisi pen tim kalbiang lo tum mudak dam pen si pajil kami 26 তাৰিখত এই মাহৰে 26 তাৰিখত ৰশ্মি তেৰাংপি তাই মানে মালাচি এমই স্কুল দলামাৰাত পঢ়ি আছিল তেনেতে খ্ৰীষ্টমাছ আৰু নিউ ইয়াৰ এই দুইটা উৎসৱৰ কাৰণে ঘৰলৈ গৈছিল তাইৰ ঘৰ আছিল বৰপুং তে গোটেই এই নিউ ইয়াৰ আৰু খ্ৰীষ্টমাছ সেইবোৰ উৎসৱবিলাক পালন কৰাৰ পাছত পুনৰ স্কুলত জইন কৰিবলৈ কাৰণে যোৱা 26 তাৰিখে বৰপুঙৰ পৰা মালাচিলৈ আহি থকা অৱস্থাত Beltum kona jong kado bel ta chinilo ana beta kendo belto marjulo aso beta karjulo me ini duk chot pur anda kalilo ini jangje da doko beltum kaketa chatan kai jan chinghoning halabang su akemang banta non lason aponang le ro bangke nil tum bangke kipudai bu bangke khalak choklem vega bang abang phu bangke karbi pu bangke ni tum bangke hokpon thek thelo alang like pini ke karbi takali lancho takali si alang like munit takali pu bang sinil tum bangke hokpon po alang like inut hi i jontu bu sinil tum ke pudamji athema lan inut abang phiephan cholangan chotakali apran karmut an bangke inut munit ot adur kali sikhala bang solo non nil tumang chuning dikang tumang la pulo je law and order tum sitame labang so alama bangke RDN pon pamera prabjin pen la pen kolong stame pa prabjin pen alabang so akeng no amandira phan hasti kipi ko anse ke prabima halabang si nil tumang hin ban bangke alang li tum phan demand pon lo Litum Karbiang Long Women Justice Forum pen kaning jekang tung ke lahelo Karbiang Long rapchari atum jong si amek prang pri pen ang ho chingpu pelang chingpu elang pulo tangte Karbiang Long ke la puson si soarlo tum apran dam bompo la pen ak ata ki jum pen si la pusi apran chi unang kok bompo athema Halloween borpung tarapung bo adim lake kadu ka beda chini lo inglong arlok to warta avelang lapen school ke mesen ka vedet a joine ki duk det seta thek dunangji bangason re dunangji lo thek nangji Karbiang Long muanisi ni sumarta arleng the che mandunji meni po kamatha pena jok api apo tum banga hem chubidun pensi lo pacharli dunlo labang so una hut seta suarlo tum ake jok wana vedet ko pia pot non ke cari bom a government alang tum a slogan lake educate the girl child and save the life of girl child ante la so slogan ke slogan tong do chot puma matangte arlo so sumara phan our sai pipon puma lo ka charli a hem ke mesen bi pipoma bi be pulo tangte la puson thak thaksi so arlo tum thi bompo la son thak thaksi kisung pho bompo la ke pho tum ta ke plang tum la ke phoji gali ki duk ke la ka tum ka ve pina tum si phoji athema la tum ke nam ke wang awar sai ave gari motor ave to wara ke mesen ave det a joine bang a phan sita rong isia muni ra phan che chok ka chwa kha joine aning ke che the joine alang litum apaya po tum sita lodun plot lo pulo tangte halabang so munit dilip rong phar po bang kopi apotsi labang so ak asai lang no ke claim that ma labang ke kamatha phiri da memi la pen ke therak ta memi
ili methang kar bihi janjong si methang asomarapan ili tum aprang ili tum akar bianglong ke paklar je tum phanjong si lason kaculang rem do bom lapen apran karmut do bom pulotang te kar bianglong puke amen si kar bianglong puchot po lapen kivirji atau war si non ringrang chugo ason si nilitum ahin pen ke theglong lo la si nilitum kar bianglong women justice forum ahin pen ka chuning ri kang tung ke laelo haladak borpung lapen tarapung adimalong non tong sekot le pule pupe seta towar mesen black topping le un e pusita peni ita block lahai hoya towar bp pen lapen lp school pen me school an ke mesen na school a hem kimpidam po pusi ning thelo lapen autonomous council ar kikhe ki dingatum phan chuning ri dun lo akimi karbia anglong arat aso phan paklar nangji lapen akimi towar Japo nangji pulotang te kemesen a school non mamat halada karlitang rosmi terang ti amen pen LP school lapen ME school akemesen kim dampu pusi alang le tuma phan chuning ri padi krim lo